Minisita omuhwezi w'eby'engyenda Fred Byamukama okuhabura eminyeeto kugaruka omu kuhinga n'okuriisa n'obwabaire atayayisa abeebembezi b'eminyeeto ba NRM Youth League hamwe na Youth Council okuruga omu disitulikiti ya Kikuube aha faamu ya Kamanyire 4-acre model demonstration farm erikushangwa omu disitulikiti ya Kakomero. Balekera okutagetinga obwire bwa campaign buno basabe sente balina kwekolera ati obwire bunu politics ehoire obwire bunu campaign zihoire abantu batakagenda omusiri balimo omwani ikemu yomwani limu nebitoke balime na anansi tubone na anansi afa nekoma ko kuya milioni 8 kichweko kagono kuya milioni 9 tubone ente za mata ente mukago kufuna lita 12 nosanga omwezi ina mama gobage milioni 6. Byamukama nashaba abazaire okuhereza eminyeeto itaka aho biine kutandika projekiti nk'okuriisa enkoko empono ninga okuhinga enanansi bitu yabahabura obutaguzi itaka okugura za bodaboda. Ati abasigazi ekyokubanza nkusaba abazaire mukwatagana n'abaana banyu omwana nobo okumutemera yikemu kumunyamba kufuka mugayiga akagura na yika 10 aho kama gobaga kuba na yamu yikemu yika 2 akagasevinga kurungi gakazara gakufune agakozesa nafuna itaka iri murekera kutunda itaka. Minisita nagira ngo kutandika hati obu campaign zihwire kandi omu myaka ebiro mission bahinduka bagiga ekiraba hwere kuruga mu kushabiriza sente okuruga mu bebembezi babo kwate wese kuriyesu no mesado kagiteka mu nkora kikuyamba no kuruga mu bwavu abasigaza abandi mukuru abayina families bakakora ale marriages abandi bakozera ale responsibilities bayina abana babo boko botaina sente na familia yako bonabo baitu boko bina maka sente nanya batakaswere ku planning ya familia yao okusanga uhiremo bugayiga kandi bugayiga here kuno boko botaina sente omuka na bayuse family zikwangwa ku breaking up ne barwanagana itaka tuinalyo kusanga aweminyeto gundi naona nosanga ina kaploti ya IM aine hika ya IM runda ine itaka lyaho lyabekika lyekika aho baitu kandi na rurata kusobora kulikozesa kurungi kurura ya yihamunako nyikaire ni mwegomba muno nimpura president naijana arambura mwa isubi bagamba inafo 4-acre model ningambo ko haisana hata omugandi orokure by'obutegeki omu ofisi ya mukuru w'ihanga Robert Rwakandare yashaba abanya-Uganda okongera kuterera ekigombe kya NRM nkomuringo gumwe gwo kubasa gavumenti okubasikyaho obuhereza ebi byona bibiri ahari manifesto y'ekibina kya NRM kurengwa entunguko muri Kampala n'eyamani PDM ya mbere Kampala enguto zikuzuru buri kimwe cyone entunguka taro cyo babanja president y'urukuta Museveni hata president wabe n'ababanja konka Nensiyo munonga abanya-Uganda nensiyo munonga abanya-Kampala okubaterire president y'urukuta Museveni pasente gibere mpango munonga nkana kibagame turi mukaru ntikampana tukugega rakube bikozuru ntubiyerebera n'amashoga yitu ebiyabigamba obuyaba nabugabugana abanyamakuru ahari Mahoro Hotel omuri Kampala aho yayongera kusima abanya-Uganda ahabwo obusinguzi obuborekere ekigombe kya NRM na munongo kuhwera president Yoweri Museveni okusinga karuru mwebare munonga nyekundire mu brazers mwena abashubuzi abamadini mwena umurumu gumukuzure okuronda karura kabekatara ku muntu omwe wabe na karonda no eber team twena twatwanisa akobe kisangiye iki obukitirisa president akakiriza izina rungi okukume tuyine so beburi uvunaza bwa buri muntu wena kurengo ebyakuma n'uvunaza bwo kurengo kwakume biruho mbwe nimbasima obagize ubumwine nkabuganda ebitweka bihango NRM biyegarire kibe kiri kintu kikuru munonga ngo kunabiringa amantu tanakanya NRM netikubije kurengo yahangura Kampala mbwenu Buganda ebitweka byetorere yona NRM bigarikira mu mikono yayo. President Museveni akasinga karuru okugaruka mu ntebe emyaka ndije 5 bwanyuma yo kusinga buyabira yisimbire nabo abari mu Robert Kyagulanyi Sentamo owakwasiro gwa kabiri kana garuka nsima abanya-Uganda kureba ngo ababeno bagizeho kubabuza kubahugura kubatwara hamura mu gundi bamanyira amazima abanyangunga NRM nshikibine kitwerebera n'amashoga yitu ekine kitugambira bayine manifesto ishikire NRM tekubuye ibyo kugambira biri kuza gukora mwensi yo mununga chairman wa NRM general Rukuta Museveni president byanga sibana security no muri mugwe koze ngo ihanga rugumira ritebekene lyagumari n'obusinge tarahabartabwire bona kwene nsima security muri mugwe kozire kureba ngo ihanga ritu byagenda mu misho gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto na Jimmy Muhumuza.